Do not miss any of them. And then they say, in the presence, they say no, you add sodium hydroxide, and they say you are in the presence of ethanol, and you have heat. Okay. Few things that are important. You see that they do add a strong base. This you see. A sterk basis. Ja, jy sien hom? Jy sien hy's nie diluted nie. It's not dissolved, opgelos. Jy sien daar's ethanol. Die ethanol is nie so super belangrik nie. Hulle moes eintlik net gesê het gekonsentreer, concentrated sodium hydroxide. Okay? En daai natriumhidroksied en daai hitte, daai twee goed sê vir jou, this is an elimination reaction, not a substitution reaction. If they say it is dissolved and they said mild heat, dan was dit 'n substitution reaction gewees. Okay, goed. So daai sê vir jou dis die eliminasie reaksie. What are we going to eliminate? Obviously that thing there, the weird thing, is going to be eliminated. It's going to go with the sodium. En dan gaan ons 'n waterstof ook moet verwyder, eliminate the hydrogen. Ons gaan Zaitsev se reël moet toepas. Zaitsev rule sê you eliminate the hydrogen from the carbon with the least number of hydrogens. Kom ons check gou. Hierdie ene het 2 en hierdie ene het 2. So dit maak nie saak nie. Enigene. Anyone? So that is going to react with water. So that you have 1, 2, 3, 4, 5. And you get a double bond there. En dan vul jy al jou waterstowwe in. Sia, let's start with you. What is the maximum number of bonds that each carbon can make? 4. So when you do this, when you put in your double bonds, you add all of your hydrogens, dan check jy, hierdie een het 1, 2, 3, 4 bindings. Hierdie een het 1, 2, 3, 4 bindings. So check net van hulle almal, dat jy nie onnodiglike punt verloor nie. A lot of you lost marks in your practical because you didn't check 4 bonds each time. Okay, and then you also have sodium iodide and you have water. Lumai, hoekom is water teen so 'n hoekie? Iets te doen met elektrone. En dan Carla, wat is die naam van die organiese produk wat vorm? George, wat is die naam van watter soort eliminasie reaksie is hierdie? Okay, Lumai, hoekom is hy teen 'n hakkie, hoekie? Want die suurstof het 2 alleen paar elektrone daar wat mekaar wegstoot. 2 lone pair electrons. Carla, wat is die naam van die organiese produk? Nee, daar is die anorganiese produk, dis Colby se vraag. Wat is jou vraag is die organiese produk. Dis hierdie ding. Organies beteken hy koolstowwe in. Wat is daai ding se naam? Paint wat? Paint 2 1. So, pragtig. Dihydrohalogenering. D, because it's elimination. Hydro, because you're eliminating a hydrogen. Halogenation, because you're eliminating a halogen. Dehydrohalogenation. Ja, Colby, wat is die naam van die anorganiese produkte? Dit is water en natrium met die. Met 'n T of 'n D? D. D, want ons geen suurstof het. T as daar 'n bietjie suurstof is. Okay. So, water and sodium iodide with a D. Sodium iodide with a D.
because there's no oxygens. Okay. Volgende ene, propan 2 ol. Pro beteken 3. So we have 1, 2, 3, and they say on the second one there is an ol. Well, we are busy drawing that. Rory, the previous question. This thing here, 3-iodopentane. What type of intermolecular forces does it have? And something else. And Kutlano, I want to know what type of intermolecular forces does this one have. Then Cloney, I want to know primary or secondary or tertiary alcohol and why. Ja, Rory? Call a friend, ask the audience 50-50. Audience? Courtney? It looks like you want to say something. What type of intermolecular forces do you find there? 3-iodopentane. The previous question. Okay. Die verloor jy 1 miljoen rand. Daar is dipole forces. Die pool, want daai ding het 'n ander elektronegativiteit. That means the pool there is not even. That means this one is a bit more negative and these ones are positive. Okay, what type of intermolecular forces, Kutlano, do you have here? Say again? Hydrogen bonding, and you have one side for hydrogen bonding. Cloney, primary, secondary, or tertiary? Why is it secondary? Yo, I can't hear a word that you are saying. Is the OH bonded to 2 carbons? To 2 carbons, yes. Alright, goed, dan hierdie ding hier, this thing here represents a concentrated acid. Hy verteenwoordig 'n gekonsentreerde en spesifiek swaalsuur. That thing there represents concentrated sulfuric acid. Now please do not write H plus in an exam. Please write concentrated sulfuric acid. Maar as jy dit ooit sien in 'n ou toets of 'n vraestel wat ook al, dit is wat hy verteenwoordig. Dan Ona, what type of elimination reaction is this? Dehydration, because you are removing water. And how did you know you are removing water, Ona? What did you see? That is the car in which water drives away. The sulfuric acid. Dan, Seba, does it matter if I take away this hydrogen or this hydrogen? Right or left? No, because they both have. This carbon has 3 hydrogens, this carbon has 3 hydrogens. So dit maak nie saak nie. Okay? So ek het sommer net daai gevat en hy vorm dit in water. And Courtney, give the name of the organic product, and Zara, give the name of the inorganic product. Propene, propene or propene? Propene. Propene 1. Inorganic product, Zara? Water. Okay, die volgende ene. Sien jy 1 chloropentaan
Ek wil hê kom ons maak dit asseblief 2 chloropentaan. Ek gaan nou nie al die water so beteken nie, want ek wil tyd spaar. Jy sien daar is 'n sterk basis en ek wil hê jy moet sê vir my gekonsentreerde KOH, concentrated potassium hydroxide. Owen, sê jy? Nee, KOH, gekonsentreerde KOH. Owen, watter soort reaksie is dit en hoe het jy dit uitgefigure? Dit is eliminasie, hoe het jy dit uitgefigure? Want ons is besig daarmee. Baie hitte, ja, en? Die gekonsentreerde KOH, want jy kry opgeloste KOH en dan is dit iets anders. Okay, en watter soort eliminasie reaksie is dit? Die vir eliminering, hydro vir waterstof, hydro vir hydrogen, hydro halogenering of halogenasie praat ek nog van beteken. Dehydrohalogenation. So we are going to remove obviously this halogen, but we must also remove a halogen, a hydrogen. Sia, which hydrogen are we going to eliminate? Why? Because this carbon has the least number of hydrogens. This one has 3 hydrogens, so we are going to eliminate that one. That is going to go sit with the OH, that is going to go sit with the potassium. So plus kalium chloride plus water. Wat is sy naam, Lumay? Daai organiese verbinding. Die organiese produk. Paint 1, waar is daai 1 op die yes. Paint 2 1. Paint 2 1. Okay. Dan die laaste soort reaksie wat ons het. Is esterification. Esterification, now we have done this, so this is going to be a quick recap. Okay. Right, what is esterification? It's the process where you have a carboxylic acid and an alcohol and you heat it up to form esters. Yeah, it rings a bell? What do you need? Wat kort jy gekonsentreerde swaalsuur. As ek sê Carla swaalsuur, dan sê jy water. Want swaalsuur, sulfuric acid, has 2 functions. It's a catalyst and it removes water. Okay, so hy tree op as 'n katalisator en hy verwyder water en jy nodig hitte. Okay, so daar is jou algemene formules.
Nou weer, here's your carboxylic acid, here's your alcohol. You heat it up. That triangle means heating it up with an H plus, and it gives you the ester and water. Alright, kom ons kyk gou hierso. Metanoesuur met methanol. Meth means 1. Anoic acid, anoesuur, sê vir jou dubbelbinding OH. Plus methanol gee vir jou OH. Dan. You need concentrated sulfuric acid and heat. George, hoe lyk gekonsentreerde swaalsuur? Ja. Jy moet bietjie daar opstap na juffrou Salome se klas. In English then you must ask her. Om dit te wys. Dis so dis wat was dit so bottel? Hy gooi bietjie soos olie. Okay, so consistency like soos olie sinne. Bietjie ligter, soos bietjie meer waterig as olie, maar naby aan olie, en hy so rooi pers skynsel. A reddish purple shine in it. Het ons dit gebruik in ons praat? Ons sê dit, maar ek het dit vir julle ingegooi want ek was bang julle. Ek weet jy het dit self ingegooi by jou. Ja, daai tube dingetjie. Ja. Toe gooi ek mos heeltemal te veel in. Ja. Okay, anyway. Right. So, the alcohol that has little to give gives little. The carboxylic acid that has lots to give lots. Nou wat bedoel ek met min en baie en wat ook al? Hierdie ding het baie weird goeters. Hierdie ding het bietjie weird goeters. So hy het bietjie weird, so hy gee min. Hierdie het baie weird, so hy gee baie. Okay, daai gaan op en dit vorm water. And those two things go together. En wat trek ek? Dit my vra. Was daar ooit 'n vraag George? Ek dink nie so nie. Wat is sy naam? Daai. Ja. Dan Kobie, wil ek by jou weet, watter soort intermolekulêre kragte het 'n ester? Watter soort intermolekulêre kragte het 'n ester? We gaan begin van voor wat? Jy is halfpad reg. Hierdie ding. Ag nee, hy's nie so nie, hy's so. Hierdie ding is hierdie ding. Hierdie ding is daai. Nee? Die alkohol vorm altyd jou syketting. So daar is die syketting. Hy kom van metanol af, so hy vorm 'n metiel. Hierdie ding vorm die hoofketting altyd. Hy's metanoesuur, so hy sal metanoaat wees. So hierdie ding saam, sy naam is metiel metanoaat. English, what is that in English, Kutlano? What's that name in English? Mooi. Kobie, watter soort intermolekulêre kragte het ons? Plooi terug in jou notas. Ek kan nie onthou nie. Ek vra nie of jy van jou onthou nie. Ja, maar Ek het net oor 5 minute geklim te blaai. Bladsy 25. On page 25 there's a summary of all the types of intermolecular forces. An ester has dipole forces. See? Hy het dipool. Hoekom dipool? Want the oxygens are not bonded to hydrogens. If the oxygen is bonded to hydrogen, there is a very uneven pool, then it's hydrogen bonded. Maar men raak nie goed nie met mekaar nie. Hulle ja, hierdie goed breek weg. Nee, maar raak goed in die regterkant. O ja, hy's opgelos in water. Maar water anders so, jy het nie water so binding krag nie. Ja, Maar as hulle meng. nee. Okay. Ek hoor wat jy sê nee. Okay, etanoesuur met metanol. Ethanoic acid. Eth means 2,
Enoic acid means it's a carboxylic acid. Reacts with methanol. Cloning, what is the reaction conditions again? What things do we need there at the arrows? Reaction conditions. Heat and what else? Concentrated H2SO4. Hierdie ding het baie, hy gee baie. Hierdie ding het min, hy gee min. Hierdie twee gaan weg en hulle vorm water. Is dit try aan? Now for my next question, I want you to look at the back of her jersey and read the label. What is her jersey made of? No, that's the brand. There's a prefect. Kyk gou op haar hande. Is dit nie maak as die ding waar die trailer aan my gemaak is? What does it say? Okay, nee. Alright. Partykeer staan nou jou klere is gemaak van polyester. Jy het al gehoor? Polyester? Ester. Poly means baie. So it's lots of esters together. Your jersey is made of. Or jersey or plastic material. Okay, anyway. Good, so the water was taken out. It forms water. These two things go together. This thing here was this thing there. Hierdie ding daar is hierdie ding daar. Okay? Die alcohol is altyd die syketting, die carboxylsuur is altyd die hoofketting. Always. Okay? So, since the two of you didn't answer anything, Orna, please give me the name of that ester. Start again? No. The alcohol is always the side chain. Oh. Methyl ethanoate. There was another question that I wanted to ask. Well, Seba. Next question. Without us even drawing it, give me the name of the ester that will be produced. Without us even drawing it, for the number 6. Why does it say number 6, anyway? Without us even drawing the whole thing, what ester is produced? Prachtig. And let's only draw that. Okay, so we're not going to draw this plus this, give us this plus this. We're only going to draw propyl ethanoate. So we know we must start with the ester, right? Hoe lyk 'n ester se funksionele groep nou weer? An ester's functional group is C+O+C. Can it be the other way around as well? Yeah, I can spieelbeeld wees. This thing here with the double bond O is always the parent chain, die hoofketting. Die hoofketting kom van etanosuur af. 8 beteken 2. So it means there must be 2 carbons there. Dan die propanol is always the side chain. And that is bonded to this O. Okay, en pro beteken 3, so daar het 1, 2, 3 van hom. So sy naam is propylethanoat. Chop. Okay. Huh?
klaar met die hoofstuk. Ja, so is klaar met die hoofstuk, maar nou wil ek examenvrae doen, maar moeilik is. Okay, just quickly on page 27, there's now practices with these names. Okay, the Esters. This will be homework. Okay, huiswerk. Juffrou, stel my, ek jou begin vir die volgende hoofstuk met hulle in die klas. Okay. So dit is huiswerk. Juffrou gaan net vir julle en ek gaan net vir julle die memo stuur. Okay, so dat jy jouself moet merk. So jy moet dit gaan doen hierdie bladsy is huiswerk. Okay. Right. Kom ons gaan na bladsy 28 toe. 38, ekskuus. Multiple choice questions. Dit sê daar vir jou. 'n eenvoudige reaksieskema word hieronder getoon. Okay, ja. Ons het dit klaar gedoen. Ja, lank terug, nee, ja. Sjap. So jy probeer dit net. Okay. Okay. 'n eenvoudige reaksieskema word hieronder getoon. Let's see here. We start with this thing. Okay. Nou wil ek mooi kyk. I see there's a double bond. I start with a double bond. So watter soort reaksie moet dit wees? If you start with a double bond. Addition. Because there's space to add something. Okay? Kom ons kyk gou hierso. Watter soort addisie reaksie moet hierdie wees? Addition. What am I adding? Halogenation. So this is a halogenation reaction. Watter reaksiekondisies het ek nodig? Moet ek enige binding breek? Nee, so kort nie hitte nie. Is it one of the things that I said, if you say this, I say this? Is dit een van daai twee? Nee. Soos letterlik net jou waterstof in jou brood. Okay? Good. Then you see here, it gives you X, something. Then you see there's a reflux apparatus, 'n terugvloei apparaat op daai noot. Ek het hom hier gebring vir julle. Okay, so is your terugvloei apparaat. I'm going to send it around. So this is where you put it into your Erlenmeyer flask or whatever flask you get the bottom. Then here you connected the pipe with cold water. And then here you have a pipe that goes into the basin. So the koue water gaan hier in, it goes around this thing and it goes out there. Around this thing and it goes out. En soos wat jy sal voel die water wat uittap is warm. Die water wat intap moet dan koud wees. So dit koel hierdie af. So hier is 'n reflux apparaat. 'n reflux apparaat. Okay. I kan nie toe wees nie because if it's closed, then the pressure is going to build up and it's going to explode. Okay, so ek sê dit om reflux apparatus. Goed. So, dit gee vir jou daar X. Dan het jy terugvloeiapparaat met, now can you see dissolved sodium hydroxide. Okay, so hierso is 'n bietjie van 'n probleem volgens my en dan gee dit vir jou Y. Okay, ek kort spasie. So they say we have this thing here. Then they say you add hydrogen bromide. So wat dan daar gaan vorm is 1 2 so sê daai gehad. Nee? So we add a hydrogen and a bromine. Here we have to apply Markovnikov's rule. Markovnikov's wet. Zora, what is that again? No, that's Zaitsev's rule. Hy gaan met die meeste waterstowwe. So when you add a hydrogen, that hydrogen goes with the carbon with the most number of hydrogens already. Goed, so jy het daar waterstof en daar 'n broom. Okay, then they say you take this X, daai ding, daar's X. And now they say you take that X and let's see what they tell you get. You get Y. Okay, now we didn't remove any of the carbons. Y, and then you have hydrogen and you have bromine. Okay, so kan julle sien hulle het broom uitgehaal, they removed bromine. Are you with me? Just send it forward, Owen.
Okay? So the broom uitval. There was the brome, they took out bromine. So can this thing have bromine in it? Nee. So kom ons kyk gou. Broom kan jy wees nie. Broom kan jy wees nie. Okay. So immediately we take out C and D. Okay? Kom ons kyk gou wat so opsies gee hulle vir ons daar. They give us this one, 1, 2, 3 carbons, and then a double bond OH. Wat is dit? Double bond OH. Carboxylic acid. Is daar 'n manier dat hierdie ding 'n karboksilsuur kan vorm? Met 'n dubbelbinding OH. Hoe ons kry net natriumhidroksied. Okay? So it cannot be A. So let's see what is B. B is CCC, sharp. Then this one must have 3 hydrogens, and then this one must have an OH. Can you daai sien? Okay, so nou dit was nie die vraag nie, so B is die regte antwoord, maar ek wil jou nou vra. So watter soort reaksie was hierdie gewees? What happened here? From single bonds to single bonds. What type of reaction is that? Substitution reaction. What name specifically substitution reaction? You went from alkane to an alcohol. Yeah. You didn't have hydrolysis. Okay. So met 'n substitusie reaksie, ek het gesê dis Nederlander rustig stadig kom hier so matige hitte, jy moet byvoeg is dit matige hitte. It had to be a dissolved base, check. So this is why I have a problem with this question. Because a reflux apparatus you use with elimination. Okay. Wanneer so wat jy weet, hierdie is, ek dink sê hulle was 'n vraag 2008. Julle syllabus het verander in 2014. So hierdie is oor. So hulle sal nie terugvloei apparate enigstens vir julle wys. Okay. So dat julle weet. So this type of reaction, this one specifically that we had was a substitution reaction, and it was hydrolysis. Hydrolysis. So you see. Okay. Hydrolyse. Okay, volgende ene. Watter een van die volgende reaksietipes kan gebruik word om eteen uit oktaan te berei? Wag, wat? Okay, kom ons kyk gou. Watter een van die reaksietipes kan gebruik word om eteen? Hoe lyk eteen nou weer? Ethene is a double bond like this. And they say you must start with octane. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, how in the world can we go from this long, single bonded to that thing, and probably more? They didn't say only, hulle het nie gesê net ethene, hulle het gesê een van die produkte, one of the products must be ethene. Dis our laaste reaksie wat ons gister gedoen het. Gister het ons gepraat van lang kettinge that we break up into shorter chains, en dit is kraking. What is the reaction conditions for cracking? Die reaksiekondisies vir kraking. There's 2 reaction conditions. Wat is Afrikaans? Kraking reaksiekondisies. So again, high temperatures and pressures. Okay, ek is nou net bang ek vergeet voor die einde van die dag is. Julle het almal so 'n boek ontvang, né? You received a book like this. On page 41, wat sê 41, is daar 'n opsomming van al hierdie reaksies. There's a summary, and on the next page, of all of these reactions. Also on those notes that I handed out to you. Ek het nota science, clinic science. Wat is die nota se naam? Nee? Wat het skryf daar? En hierdie science clinics, nee. Ek
ek dink nie ek het reg hier nie. Maar ergens hier in hierdie notas van science kliniek is 'n oop opsomming van al die reaksies. Jy moet hierdie goed gaan leer uit jou kop. Dis hoekom ek dit so vra. Okay? Because if you don't know the reaction conditions or the molecular formulas or whatever, dan gaan jy jou moer sien. Okay, volgende ene. Oorweeg die vloeidiagram hieronder. Okay, let's see. We start with propene in double bond. So what type of reaction can it only be? Addition. What are we adding? Halogens. When I say halogen, you say platinum. Waar sien jy platinum? En dan sê jy vir jou verbinding X. Nou vra ek jou keer jou wat naam van verbinding X. Nou ons het nou reeds vir onsself gesê ons weet hierdie is addisie. And what are we adding? Really adding? We're adding hydrogens, waterstof. So dis hydrogenering, hydrogenation of hydrogenasie kon jy ook sê in Afrikaans. Okay, so ons begin propeen. Prop beteken 3, 1, 2, 3. En hulle sê vir jou op die eerste een was daar 'n dubbelbinding, maar nou voeg jy waterstowwe by, so daai dubbelbinding word nou enkelbinding. So wat is die naam van daai ding? Propaan. C. Propaan. Yes. Volgende. Tydens die dehydrasie, okay, stop. Dehydration. Dehydration. D means eliminate. Hydration means water. When I say water, you say sulfuric acid. Okay? So jy kort gekonsentreerde swaalsuur en jy nodig hitte. Okay, so tydens die dehydrasie, sorry, ons weet hierdie is eliminasie. D means eliminate. Van butan-2-ol wat hieronder voorstel word, vorm verbinding I as een van die produkte. Wat hier een van die volgende is die korrekte gekondenseerde struktuurformule van verbinding I. Okay. Nou kan jy sien hier so sulke zigzags. Sien jy hulle? Hierdie zigzags gaan by Maart 2014. Okay, so ons het nog zigzags geteken toe ons op skool was. Jy beteken net sulke reguit lyne. But actually in real life, these structures goes like this. It's not straight line. They actually do go like that. Okay, so weet jy, kyk hoe lyk dit? My maggies, hulle zigzag. Universiteit gaan jy hulle zigzag. Okay, my way, dit hoef glad nie hulle omver te gooi, is presies hulle goed. So what are we eliminating? We're eliminating definitely the hydroxyl group. Okay, nou moet ek of daai verwyder. This is Zaitsev's rule that says you remove the hydrogen from the carbon with the least number of hydrogens. So jy verwyder die waterstof van die koolstof van die minste waterstowwe, wat sal daai ene wees, né? Nee? So hierdie twee gaan geeliminate word, so die dubbelbinding gaan daar vorm. So nie daai ene nie. Daar is nie dubbelbinding nie. Daar is die dubbelbinding. So die antwoord is B. Okay, volgende ene. Watter een van die volgende pare reaktanse kan gebruik word om die ester etielbutanoaat in die laboratorium te berei? Okay. Reactants means the things that you start with. Okay, hulle sê vir jou die ester, okay, so esterifikasie, en hulle sê vir jou jy het etielbutanoaat. Ek het jou gesê, ouwe, hierdie syketting, etiel kom altyd van wat af? Van die? En dan die aan jou vraag gaan hierdie ene wees. Nee, van die alcohol. Die syketting kom altyd van die alcohol af. Etiel kom dan van ethanol af. So van waar af kom die hoofketting, Dian? Dit is ester. Ja. Hierdie ding is ester. Van waar af kom daai? Die hoofketting.
Laat jy nou net verkeerd sê. Fokus. Jy's te ver terug. Net een bladsy terug, een bladsy terug, een bladsy terug. Nee, jy's 3 bladsye terug. 1. Daai kan deel. Nee, waar jy was, waar jy soos Stuur af. So, betanuaat kom van waar af? Dian, jy skuld my bottel wyn aan die einde van die jaar hoor. Jy kan lag, ouen. So, wat se karboksielsuur gaan saam met betanuaat? Watter karboksielsuur kan betanuaat lewer? Betanuasuur. So, etanol en betanuasuur gaan vir ons dit gee, so dit is C. Ja? Okay, volgende ene sê. Watter een van die volgende paar verbindings verteenwoordig die produkte is goed wat vorm tydens die volledige verbranding van oktaan. Okay? Oktaan, weet jy hoe hy lyk? Nee, hy behoort aan die alkaan-hoboloë reeks CnH2n. Baie dankie. Okay, die oktaan, hy behoort aan die alkane. Verbranding, combustion means that it burns in air. That means that it reacts with oxygen. Verbranding beteken hy brand in lug. Dit beteken hy reageer met suurstof. So, what is the name of this reaction, Sia? What is the name of that reaction? Ja, dit is. Ek laai dit nou op YouTube. I did it with you on Wednesday. Where something reacts with oxygen. Nee! Wat is dit? Oxidation. Okay, right. So in 'n oxidation reaction, Lumay, watter produkte vorm in 'n oksidasiereaksie? Altyd. Pragtig. Koolstofdioksied en water. Juffrou, as hy mos hoe weet mens as dit CO is dit mos Goed. So weer eens kan jy sien dis voordat jy syllabus ingekom het, pre-2014. They had to know the complete combustion and the incomplete combustion. That's why it's encapsulated as complete volledig. Volledig sit koolstofdioksied en water. Onvolledig, incomplete combustion, is carbon monoxide. Okay, volgende ene sê dit. Wat een van die volgende pare reaktanse, goed wat jy nodig het, kan gebruik word om die ester etiel metanoaat in die laboratorium te berei. En as Ouen en Dianie die kan sê, nie gaan ek skree. Almal, jy doen dit, jy figure dit nou uit op jou eie. Ek sal het lank met my rakkie. As jy die antwoord ken, gaan slank aan na die volgende ene. Het jy hom reg, Dian? Het jy hom? Wat, hoe soek jy? Etielmetanoaat is 'n ester. Etiel is die syketting. Die syketting kom altyd van wat af? Jy mag net jou vriend Ouen bel.
Owen, die syketting kom altyd van wat af? Blaai terug nog 'n bladsy. Gaan jy bal net, gaan jy nie slaap oor dit op nie. Die syketting kom altyd van die alkohol af. Die hoofketting kom altyd van die suur af. Sê van waar af kom dat dit? En is nat. Want dit kan jy nooit vuil water. Ja, Owen. Hoe waar toe blaai julle? Ek dink ek gaan my bedanking ingee, hoor. Okay, ek kan nie meer langer tyd mors nie. Etanol en metanosuur. Nee? Kyk gou hierso, Owen. Etiol kom van etanol. Metanoaat kom van metanosuur af. Altyd, hierdie ding kom altyd van die ol af. Eel kom van ol. Metanoaat kom van metanosuur af. Het julle dit? Gaan julle môre vra? Ek gaan julle dag gaan navra. Gaan jy elke dag vra totdat julle weet? Maar julle elkeen verdien 'n kop. Damn it. Okay. Goed. Die soort verbinding wat vorm wanneer biet 1,1 met water reageer in teenwoordigheid van 'n geskikte katalisator. Jy begin met die 1, jy begin met die dubbelbinding. Wat se reaksie kan dit slegs wees? Addisie. Okay, wat voeg ons by? What are we adding? We're adding water. So what type of reaction is this? Hydration, hydrasie. When I say water, you say? Gekonsentreerde swaalsuur. Okay, kan julle sien hoe gaan hierdie goeders deur my kop? Ek sien dubbelbinding, ek dink addisie. Wat voeg ek? Met water. So I'm adding water, so it's hydration. When I say water, you say sulfuric acid, concentrated sulfuric acid. Okay? Goed, dan vorm wat? Kom ons kyk gou, butane. So daai dubbelbinding breek en ek voeg water by. Waaruit bestaan water? H en 'n O en 'n H. So daar vorm 'n alkohol. Goed, beskou die reaksie hieronder wat voorgestel word. Reg, ek stop, ek beskou, ek sien. Jy begin met 'n dubbelbinding. Begin met 'n dubbelbinding is addisie. What am I adding? Hydrogen. When I say hydrogen, you say? No! Platinum. When I say hydrogen, you say platinum. What are we adding? We're adding hydrogen. So this is an example of voorbeeld van 'n soort addisie reaksie. What type of addition reaction? Hydrogenation, hydrogenering of hydrogenasie. Hydrogenering of hydrogenasie, hydrogenation. Okay, dan sien jy dit. So hierdie is 'n voorbeeld van addisie. Are you writing down all of these little bits that I'm giving you? Okay, die vergelyk, ons gaan klaarmaak vandag. Ek weet dit is 3 uur, maar ons maak net so. Jo, jy vra jy plek om te wees. Ek het ook goed om te doen, weet jy? Maar as kan langs gaan. Nee. Die vergelykering hieronder verteenwoordig die reaksie plaasvind van die organiese verbinding en gekonsentreerde, gekonsentreerde, so not diluted, gekonsentreerde natriumhidroksied sterk verhit word. Strong base, concentrated, lots of heat. What type of reaction? Elimination. So we start with the single bonds and we are going to double bonds. Okay? So we are eliminating. What are we eliminating? Definitely the weird thing.
En wat nog? En 'n waterstof of die waterstof aan die eerste een of die waterstof op die derde een. Does it matter? Yeah? Nee, want dit is albei presies dieselfde. So you can remove anyone. So those two things will be removed. Daai gaan bind met hom, daai gaan bind met hom. So we will have a double bond there. So the name of that product will be prop-1-ene. Okay, hier kom ons actually met julle jaar gewerk. Hierdie aksie wat hierdie vergelyking hier ontwikkel sou word van plaas in die teenwoordigheid van 'n katalisator. Okay, let's just check. What do we have? We have a huge thing. Huge. And then it is split up into different things. So this is a type of fraction is cracking. Wat is die reaksie kondisies vir kraking? Hoë druk en hoë hitte. Nie net hitte nie. Hoë druk, hoë hitte. Die ander naam vir hom is termiese kraking. Thermal cracking. Thermal means heat. Laaste een sê dit. Die volgende vergelyking verteenwoordig die kraking van 'n koolwaterstof by hoë temperatuur en druk van maggies. Wat is die volgende is die I hope ek naam van produk uit. Kom ons kyk gou wat die ding is produk uit. Okay. Hierso is 11 koolstowwe. Hierso is 2 maal 2 gee vir my 4 plus 4 gee vir my 8. So dit moet wees C3. Is julle met my? 4 plus 4 gee 8 plus 3 gee vir my 11. Hierso is 24. Hierso is 8 plus 10 gee vir my 18. So daai moet wees H6. Nou gaan kyk ek aan watter homoloë reeks behoort hierdie ding? CnH2n. Kan jy nou sien? So is 'n alkeen. So wat kan sy naam wees? 1, 2, 3. And alkene, there must be a double bond somewhere. So that will be prop-1-ene. Okay.